if I try the idea boko me neighbor maybe papa bi ko train plan a friend commander boa me pa che friend commander boa no zongo police station e ona na commander wo ho ne train plan me pa try o ka che me say na yire wu enti okofa police ni baby ene ne wo ye na botere na ushia no edi sen ansana wo bo sa amani virtual mission no be adama na o sha ase so wakasa achebe but some fa ma adwene ma enti be bosome achi ena meseme de be hwehwe ahwe enti mesome na otaba me hopa ba me ho anopa awie anwumre enti ma meji die se eya ampa na police ni na one ne kwawo ye no o se police ni no so anware no wo de ne bam ekọ enti se so no nko anete no one ne yire na wawu ne de one ne wo ma ewo ho na me so okay mat sa dia me so me nko ana me wo ho nti me va cho debi eti di verbo so me ensakra na me fa me ho ma no enti adan me ho na ofre me kwasi ade bia no po ofre me say okọ ahemfie na okọ ye no o ma anya aduane tina me so me ko sentence ma pon first service ma be fi o wa ahemfie akoside okọ ye kom de nti na me so me ma ko first man sa fi na ma ba no so sa dia oba efie na amenya aduane ma no na me se matintime ya anwa mo oba ye no obedie ti ho na one medai o ya anwa mo me pa try me pa try to ne medai na me nyina anwa mo ho na ye hwa mo no awo no ayese to jimi o senso fucking USU senso de you na me pa try ne to jimi uncle Sam one pa me pa try me chikusia ai ti mo we na wo fi mo waba wendi it's in patron na driver na buy na driver di jina bonte and I'm saying to did be am se wonko was me ba ma menje ma ho me Isiam fit patron isiam fit na ya no pa eti was me ba ma menje ma ho me e na odi betu share be so actually say na bi o fi mo it's a free walk on now taba me ho when yes we need to American am so me ya wa de tell walk out what so say prosi fo atop see mo hie me pa choko mi enu pe okay you got anopa no an wo ma umienu papa pre kwatop ana na yesuro mo slow motion ma say ohini order slow motion akwaba sare de ni semu akoda wimo ala wala ye boze mambala kuta ndiwa mautu me pa try ti ye wo pepa wa no se de bibi ensi o ye no koye ye to aso papa it's a free walk on natural time bia oba me ho oba no ko afa de e woman na nyinsen bae ti nyinsen bae nim ho no se na ono kro be ko pension na mesumini enti oba me ho Saturday no so peso ho me ma me ka kro mo se one menye ti me de asempa na mesumede ko frɛ me ma me ne me papa na me mo hu mo enti afa de ne Wednesday me call hospital me call no why yes okọ pension wan kan kro na me se da minim ho hwe obi Saturday ye oba me ho see ho na me se me friend after block the numbers kasa ni ninja man pan so me call hospital me friend na wanfa not me say me friend na e call ye see na pen or block me numbers me so me nim baby ote enti ye na zongo ho oba ba ku so me mu na ote buo krom be se na me ko kire baby ote ti won me ko buo krom ho ti me kwa buo krom police station e kwan bi da ho de ko ni fi ti me kwa me na police station ho ko na me hu so de na keba ti onu anya gina na say me wife fi no ko he na me say wife na say wawu no was me boa owu ye na osesa na niema na koye wasaba into fi na tenenya say na manya be 4-5 months na mra mu date no wan ko sanu me ba cho de be onu kwa na ba me ho ba ti ka kire me so otibuo kru but na me nkro ni fie da enti ya na osi Nigeria e wo ho na me say was me boa na mpese me no wotra me catch us me wo ayira na ka na me se commander boy na ayesa wonim hawa me kom na obeye me sei etina je senyin sen na ba wi na me se nya hwe
ti me ne tete wa e di be 2 months na me hu ni fie no kasa me kwa no so ma me 1,500 sa me fa nko se nyin ti me gi sika no me anko na me ta de call hospital to ofrem na me ka kire nse ma anko se nyin sen me ntumi akola wanya aboso me na ekunum de me si de na makose no enti man se no na o sha ase sa afide o se hwe me a ti afide ekodrum baby opekra me so okọ ni krom afede no so no asa block me lines me friend na me nsanka no to ofi ni krom ba no se ho nya service to obeda me nchen ma ade chinye na me sanse na obi a wo se wo yire no ofie no sata mo no a na afede wahu se wo yire me pa twan wo san beda wo me pa twan na nyin sen so aba oyo ho adwuma me pa twan eti ele afi mu ko na chese mo ti ye kire se eni pa ye wazan sei wahu nwe ho so for me na nyin sen na ba wi na nyin sen na ba wi na de be o sitina papa panimu commander mu a wozo no police station there aha man je ndi so betumi atwa intro bi saada panifo ye wa enti afede o success no wo hwe me ye bibia akama it's not saying say da no ne me da no afa adru eti na nwumbre okọ ya afede ma ya ase eye me ya mi ko dwan ma ya ase na me say okay ma me fa ma adru bia mi ko dware na me ba ebejai mi ko dware afede mo dware ho moja tatata na me tina ade asanyu be 7 na me friend ka kire no so oh ebekọ wudi bia che ebekọ she na me see you nti ade chin na still na me friend na me see that me ko hospital de bia mo je see to me no anodene me ko yo mo say akola na wu be 17 hours na me see am see baby na wu da me yim sata no wanyi say nya say na me wo 5 months e ko 6 months okay 5 months 3 weeks it's almost baby na wu da me yim just say me operation to doctor no kwado ka say that day na me ko yesame amamra no munyi akola no ti me friend no say na Friday me friend no say me manye no Monday yen ade bi wa papa ne ba wa ususu so de adru fa won e di say na wo call hospital ade chen na me call hospital na nwumre ono kwa anopa ti na nwumre me ko chin ya nwumre aha because said you almost 17 hours say mere aha yes na che say betimi I say like yes nwumre no aha betimi call so sa you to us and doctors na ya omo yi baby na koma ye fita and almost ma fa adro bia me se da bi na ma pen na one me da almost o fa adro bia na doctor si friend na so omra wa amada ti me koda konfa no chi nyame nko anka manti ase ade a me kom commander bo ade ode aye me na eja and the hospital ho ba ye ohun se ni so no and the ka bia obakra na oja ne number ma nurses ne say edro bia kra me hia bia no omfa nwo me oba betwi aka tende anopa no aba ebia no aba nwumre saa ti anopa oba ono be ba abayi me nyema na aye fi mu aye moja ne ade no oba ono atop flags no atokoko G junction no atop pad ne panties no de aba bibia me hia bia nde manka na meboa ohwe kama eye bibia free so no nim dia waye enti oyi me ba afie ena me ka kire nse ye dia akodu no ontra ne ba bi na me ntra me ba bi because me am onkola me ndada na me hwe me ma no se da bi me de sobo obo ne se wono na ayayi akofa dro dia animada enye ono apese o kire me so opema asem na me se commander boa da bi dia awode makodu no eye enti ode kakran akan so sha ase so oba ho afedi no so watu akotena taf pankro no o to won me pa try when see se pankro no Assemblies of God fa sorry for na chi e ho no watu akotena enti de na menyim hwe na me yawe enti me kurokura ankoi ti be 3 months later ye yi me June enti ya me September nim no sa sha ase so sa ba ne me asa abeda bi so sabai mame premine edi asem no adazwa obieti o na chese me mama you ya chese wako wo content se wasa kwa fi mama no wa fi opo amenyi ni so for me ampa e allegedly meti okra menyem what's amenyem that's right
Hey, remember catch him say mo papa mama. Na bi no mo pass it to me choma back. Ele wo mu. Wasa fi mu bia mu go. So for mama fa. Abi ma to. Hele. Fawom. So for mama also oya police commander o ti me nya me bone. Na professor che me so pe masem. Yo. Enti ba ko ne ayi akola na anya. Timi. We town trust na yire wu. Wo boa. One insane. Allegedly una wo ka wo se wa fedro ene wada nyame nko a. Sister, to aswe. Sis of mommy. Osane me nyinsɛn me ka kyerɛ no. Ɛna ɔse ne nua wu ni krom to ɔkwaba. Nti ɔba me ho Wednesday, na ɔso bɛkɔ Thursday na ɔbrɛ mi sika. Nti afi de 1 week atwam, 2 weeks atwam. Me san friend na no asa block me number bi. Ɛna me se I didn't know WhatsApp papa yesa. Says me send him baby ɔte na be sit na my hospital kra. Enti me de me ma me phone friend no a block no. Me papa phone no a block we phone no a block na me se ti me call baby ɔte no. Na papa ade se watu na emum oni baby ɔte pankro no Assemblies of God asori nachi. O si ne dan wo nti me call am bisa police commander na o si dan na obi akra be kyerɛ me. Enti me ne me papa ekɔ na asori. Ne o ka kyerɛ no so for say na waye. Na so for ne se me meka ho ai ma me ensa ase nan. Allah wallahi. Na oba asori hɔ kro mo de ne nsam aba hɔ. Eye pankro no Roman. So e fada tade na kai. Enti nka me nkɔ saman wa ahemfie na me se o ka kyerɛ me so ɔno otumfo na to nsa didi. Hey, tine yonko pa fami go so bim. Pa chao. Resign. Yo, kan ye ni wo. Ni mate. O se ahemfie de ho na odi na agro. Etanya de amede kokra na. Ebe ye bibia. Eti da bia asema na o ka cho na me se ma kokko sama na. Wo se me ahemfie de ho na me di ma agro de ma asem ko kokra nkosi aga. Na de se nyi se no so onya na. Me pa cho. O sa block mi bi onti ehun ni fie me ne me papa sa akọ ni fie kwa ne ese watu kwan. Ti ekoto boy bi wo ho. Na na yesu ni ho ti akoto boy bi na me papa sa ba afie ti the Monday no no ankasa frɛ me e na o se wo ba e wa bete se ya ba ho na otu kan afi no aba enti o sa sha ase so o sa ma miska afi do wa miska dube 2 weeks anu asa block me o frɛ na on fa wo the different line e be frɛ na ma ade a che on fa enti me sa akɔ fie o me kwa no ma miska o se me ba ho on ma neti ada no ba ye e be di me ma me ne me papa atem ka so we ba ho no ba no pa be di me ma me ne me papa atem ne na nya asem ketwa wo se me ma me ne me papa na edi sorry a o mo de me o me papa na edi me ba fi o me ma me so ejimi fo ba so o hwe se me papa mfa me mre fi ho wo so ane ma nya o me bi ani ho e mem ni ye fi ho mpa cho da be me bi ani ho it's obaya esa na me sister na me ma me na me papa so ye pani na me sister na me ma me na me it's obaya esa de no no sa akoye okoye mante ne nka biem enti ada no me call hospital on the 7th na me de hospital bi number friend no say asim baby no entumi nyini na on person mo ye me operation biem because o ma nyi akola hwa na we say suawu enti omra na me nkoto me ho niema e wa pe no block me biem ana ade chi anopa me coffee me friend no ti me friend no say me fa dro ni nhia no e wo pankro no adroni asime nkototo no me fa nhia no pankro no ba bi the money matters me pa try no ne me nkototo ti me dro me friend na no fa na me ko gina ne fie junction sister bi ho na me friend sister ne se me so nhwe so ho a ti sister ne kwa na o se me mra na me so no kwa na o so ne Nigeria ne ho na o se bra na me se ama me nkwe so na enuma se mo be ka kire Nigeria ti me dro am bo pru a obi epru na pa o se bra be bo wa man ne tina na ye na twene kwa begina ho oba ne se we say na o tata o so no onyem no o se ya o de mane mra inside mesmen kwa na menam it man ko inside am gina bonti na mesmen ma inside momra bonti ne enkasa o se mesebra inside aso ma o ma de ende ko na mesmen ba etie na me frɛ man biti ya area ho minim so mo to abeta me frɛ na me so tin fa na o se meti around ha me kire ni fi na o so minim ho me ba sesi a ti me hia man ne kra na ne yiri ndi machi wo kwa hemfa
wo kwan fa na say nimpa kra ho anka me sen ko be so mi mu eya no abeso matade wo kwan fa ya na me se me kunu frɛ no kwan fa na me se me ko frɛ obi aba so oba ne di machi ama me ko frɛ papa ene papa ne ba ya sansan ya chi ba ho afi de ba ye bedru ho no na oba ne hya ase se was sa gallon bo bi no obenya no otobo me wo na aso ni mi kunu nyim mese wo nyinsan ne wa han na mamia mese meje wawo so ne nyim efie be na ade akola ne betina meje wawo wa ha no atam we no ato atam entina me dwane se da be ya wo mpram because already papa ne gina ho no osere ete na mapa na me ne koe no oba ne tamaba wo de bebo me ete papa na me ne koe ne sum ne se onim se wanyim na watam aba de bebo no hwe ne condition o gina ho ade abebo no papa na papa ne sorry no be bam papa ne mfimfin se cheche ne nsaka ho eba mi mfimfin na yire nfa ba yes tine yire ne tada ba ne to no sha ase de ne nsa ebo ba pa ya ni so ne na no etine nde area ho for metiente nimpa mro ntime yi me phone se me be video no ena ne ba boy ba ko efa machi be bo mani we se kosua no so ma me tofo si me tofo na ni na maso me ba kasa ni je me kwae na o se me ma ne hwe apemfo book no I trust ya tredo na me de ma no ti me de ma na pe na oje na otokun dam ho se so ne yire no mo ye nde me de o pata report me pa cho me kasaba ye na kasaba e me kwae no o mo be pata na me fa ha se ye kopa nkro ni police station akoye case me kwae o mo te se ye no mo se o ye DCO piansana o ko retirement intine rank na bro ye de so ye me fa try pankro ni police station o ma anye case ama me ye nchi police almost the rank bro na de so obi anyi ho a eti me try na ekufuado ebo ne enche Ghana wutie ohini eti me try ma commander mra me gina ho gina me papa gina ho ama boba ye 12 obi anye eyi ama ye me bisa commander ba mo so mai after the brand na me ko si ne so no kra me ko hwe ho oni ho sister ba ko na eto me bisa na o se me de asema aka me nyim ho hwe eti na wo se me da me na me senya hwe me ko ti me ko na me ko pai pankro no roman hobi se ka me ka kire father say na esi ti me ko o mo say assumption week as a saint father enye yi na me ko cathedral se me ka kire bishop because we roman ni ti me ka me ko na me ko to papa bi o ho menim so secretary say when am ka kire say commander boa say na waye one Nigeria to agumi so anopai enya magima pinfo book no so and was memra ni week na that week no de omo de beko abo ho ntom be hu no na omaka omo ne naka timemra na awotwe no so ya mekoye omo say papa no kura tukwan okwa akra oni ho na chese akoye se omo be toso me and am say sadia me de bedan mo because it's my pinfo book no kura me de beko no my test ni na wo waje wasaje no so me frɛ na wonfa me papa frɛ na wonfa me ma me frɛ na wonfa just me busi obi ani ho frɛ na e kokra ya producer say ya frɛ papa ya wonfa commander boa now so fine Zongo police station now Zongo police station sabre wasum wo man ya wo ahomegiem papa o correct ye nya wonti ne me abaiwa yi kan nyina no allegedly cause ye nya wo a wo be kan wasem na yesrewo se fire call no na yempe asem we pomasibre na nye asumdwe me be ya yemfum so bebre cause kwan a wo bo na ma ne yesa wo de na fefa so no na nye se nko betina ba bi a wa begine eti ye pache me pa wo chewo obi a wasom o man abo man ne agapade ho ban akọ wa ho megye mu de sabe unya ni paketo a kensesa asem we kura duru ha migiri se amisa wo frɛ no no wo frɛ wo na wo fa kema ha ene na pinfo bu kwesese wo de kɔ ANT mo ANC mo kan say continental inti mesre ye wura ye frɛ wo afa na ye hu asem we pomasibre kopem se ebenya wo no ye de ya somu no ajire owu nkwan maybe he'll get back to me. Hello. But if you get back to me, let me know. Don't keep me holding. That is true. Hello. That is true. Hello. Yeah, somebody just called. That's the woman. Hello. Somebody just called me. Hello, Commander. Who is speaking, please? My name is Ohinini, speaking from SOMPA TV, Kumasi. All correct, sir.
All correct. Yes, I'm listening to you, madam. Do you know a lady called Wendy Osei? What about that? Commander. Mami. Me pacho bebre. Mira. Me pacho bebre. Bra from na asem no yen kana sumdwe mra why? Bisro. Mo pese ye ka asem asumdwe ba. Mo tie ba ko de. Muntie ba ko de. Nanya no enuti na commander mafra wi. Wada woroma. Mami asem a oka nyina mi si mi nyini. Mi si mi nyini wo boa. Until se me nya wo de. Sa na me. Mami. Papa. O de so ye wadwuma. Me pacho you. Me so me phone me so be ye wadwuma. Sa na ye. E na nipa fra na e fra ni. Aha. Sisi amno ke say me nua kuma yire online no so. Okay. Me papa ko online no so. Okay. Nipa from be 3,000. Dia ye kan ya na me ka me se na sem na wo ka no me nyini. Mami me no be nya. Mami. Papa. Me ni fie me wafum me ni access to TV, me access to radio. Okay. E ko fa na e me se bi me. Nti sa o se asema o kan no enimu a na sremo ade na munya mre ma me. Enu wanti na ye frɛ wi papa. Ye pese enya mre ma nti wo no. Enu nti no wada woro ma papa me frɛ wi se ye be ye ne den ti da ben because me kra me ka kire ne se enye ne nsese asɛm no ba ha. Eno so wo frɛ wa wonya wo wagye antenatal card. Kanya se eba wada woro ma ti se ye be ye ne den commander. Asɛm no menim wo. Asɛm do ma menim. Me pa jo nti wo kakra nkyerɛ wo. Mesem bebre se be ya. Commander. Mo mra me na so. Commander. Me pa jo minti asɛm no kakra nkyerɛ wo. Yes, hold on. Minti asɛm no kakra nkyerɛ wo na so mom de no kwan nyame anim ni. Me so me ma office me ma. Na ma minti asɛm no kakra nkyerɛ wo wada woro ma. Me kira wa madam Chaso me kira wo. Mincha so. Mami. Papa. Me wafum. Me wo mafum ma me. Eti me fra wo da bɛn, me san fra wo da bɛn. SOMPA FM. Na so se onimisi. Papa, wose onim ho wa ba wo yere ne wo batu agu ne so abona ma nani ba ko se afei. Eti wo fie de ni ni so obeba. Sa. Enti na me ka se papa ne nsɛm na wo ka no. Sabi nye sa ha no ba ya wo kasa ya. Ni achi eti. Yes. Don't talk to them. Your backing vocalist ya wo shechira wo se mon kasa nkyerɛ yate. I'm dealing with my lawyer. Se mo pesa ye kɔ ne sa ya da se. Why did you send the call? Hold on. I am dealing with my lawyer. Me ba. I'm with my lawyer. If the woman has a case, I am on the line with my lawyer. Yo, yate. So for that answer. Yo, Muria, na ma de ma ka I'm on the line with my lawyer. Yo. You hear from me. I will come for a copy of the cake. Yate. Yo, yada se, nyame hira mo why? Yada ma se.